I istok i zapad, i Putin, i Trump, i Erdogan, i Netanjahu. Ali šta kad svi istovremeno povuku stolicu? Srbija godinama sedi između velikih sve dok se stolice nisu razmakle, a pod ispod nestao. Vučić se hvalio zlatnim dobom odnosa sa Erdoganom, a sada Turska šalje dronove Kosovu. Nekad dragi prijatelj, sad partner Kurti. U isto vrijeme Srbija stoji uz Izrael dok ostatak sveta optužuje Netanjahua za genocid. Prodajemo municiju Jerusalimu, a gubimo podršku Europe. Dačić je pevao Osman Agu, a Vučić sada priča o neo-osmanskim ambicijama. Jedan predsjednik, mnogo stolica i nijedna sigurna. Diplomate poručuju, ne možeš biti neutralan kad svi oko tebe ratuju. Kina i SAD u sukobu, Europa i Rusija u ratu, a Srbija pokušava da balansira na stolici koja više ne postoji. Rezultat, kažu analitičari, Srbija danas nema ni jednog iskrenog saveznika, čak se i hoklica iz Bele kuće srušila. Kad sediš na svim stolicama, završiš na podu. Prati srpski čardak tamo gdje ekonomija i geopolitika prestaju da budu dosadne.